wana wano mwanju muliri Ndizi TV kerandete gutubwati asemero brito ya kiraritu konandeka wano chiaragiri Chinsa Isano Ibere chabano baso kerango kwari ani aseme mangana mayeri ngoma inarare twante kugusangiri kuria kete goikaboniga kerawano totigarite matuka abere Chinsa 10 toswe aso mwaka wa 2023 ekero kiromo Kenya gosikiro montasense agendete gosemeria bunakoro mwaka oyobuya nandaso aso mwaka wa 2023 asenjera erengia kabisa gona kwara ndi asenjera ya bene erogo tubwati asenseme ya mangana maya karoto kwa jaletera kurujingo ngonye chense irianyi moja sugusu amo nabusongo na mange ayande tokora kana asensi ito ya Kenya gona kubodi nyaroge karanso ike endengwerere ayamo na mange ekero chire Chinsa Isano Ibere cyabano baso tariki ne 29 mutinyo 12 mwaka 2022 choshouta erura asenseme dio munwe manyererio John Kebati na the producer na nje Brighton Makori. Hayo Chinsa Isano Ibere utunga jaga kurwase kaunti ya Kisii asebona bonjorori au kurwase nsemeri ya masosa imeyomo chogo songe kaunti ya Kisii bagenderete kotwara sare nene magaga yumurero gusamba ebinte binga senseme ya masosa ase ogokera gusasubut kubokera litko lyalero senseme yumuroni gonyara kuwateka se litko lyalero gusase mambi yaboniga anekerenka gose kiriro muriro yugwateka senseme yonkera manyikana goikaboni umuriro yo ni gobwateka sensemeri ya masosa anekera banta banke banyari bago ichandiro muriro yo asokolekana nigo okolekana sensemeri gari ya gweta sensitiko ligoro bonete turayunga ki bali banyora sale nene banyara ba ukwana ekero muri kwito ka sensemo eyo ndiye tagnes morogera ya sharanga karne via script ina nsemo ya bwatiro muriro bono mambi na kirusi saa 8 na dakika 7 muriro sagete saa 7 bintu byagire byikaransire ono botubwato okumiga ndo maiti kiaba Kenya na baya tubereka Muriro na moja da kainje ngwa garwezi mina basani saa 9 iga mbata bugungo chikasi chino chayi kina karongo chiko ikanyora nga chikasi chito otoko sambere ya tura bonjoro bama omonena na konya tabasani ba mindo bagachirusio bagachibeka nsemo atiro china chero cha kokosi asare nene angabono masose ngibanjara kobo amalieta ango Samson onjari lakini mono ate gaiga se asare ba mayete nga gichu gogo ja chipete engeyo na na kama na rusio Johnson pino ya ye abateneri bekemeri yeja kurwa sensemeri yogembo eberege ni gobono bagendete gutwara musangana sensemeyo yereson 11 ogembo T factory anene karwanda de gutwara moyega osomusangano bwo kwanira baremi anena ali barengete asoko kini kemeri yecha bakorawa nomo nyakirubo ombasa omweno gose one of the directors ombasa omweno ni obona nyadireka ote abuna ni go baretire abageni aho kurwa sensemo yechae ende kwegeli abamenyi bensemeyo anene bali bako twara anene karwata getobo korelio buya no muremi gwe kemeri ekikonyora ligasarige yako cha sambatuko alebosyo abantu ba Mombasa bali bakorokoti brokers ananunua sababu ya uzuri wake kweli. Kwa hivyo cha muhimu ni mkulima aweze kutuna chai nzuri, ndio akipatia bwana manager anaweza kusiaga chai vizuri, ndio basi mwisho apate bei nzuri. Kuna kitu ambacho the new board waliweza kujadiliana na waka introduce ambayo ni kitu inaitwa reserve price. Beleni kabla hii board mpya kuingia ama the new tier beleni ilikuwa mkulima hawezi kusema chai yake ni ya bei gani. Kwanza kabisa mkulima kiongozi, ningetaka ujue tuko na chai nyingi sana sokoni. Hiyo ni kitu kwanza ningetaka ujue, ziko nyingi sana. Wakati chai ziko nyingi, bei haikuji vizuri. Lakini kama mwenzangu alivyosema, hawa directors wa reform walileta concept ya reserve price. Reserve price inawasaidia sana.
Abamenyi bebunge ya Nyaribari Masaba ase kaunti ya Kisii ritukuregoro ni gobamuranete hamo n'umuchumbe obo bwebunge yo Daniel Mandu kwanne karobare gusanga ibirengererio anari baganete bachigokorerwa n'umuchumbe oyo enkaki arobisi bagokwana nibono bamuburiri umuchumbe oyo gukubainekeria magenderero asensemeyo ase bayigo mubungo yo Daniel Manduku anyarete gakorie irabuna nachikubwatesia gose nachokora emirimo abamenyi abo eri gosuki ebunge ya Nyaribari Masaba osio Dokura kuriro morali ase president amatebi no bwate Nyaribari Masaba nyagitari bwate kieka Isano muna koire kansa mate orete training abana bali bago chakanyaji C+ batayiko ande university obaretera Masaba babanyagitari bakonya abana botambe karaswa gachorira barayikurwa matukanyuma ndwagori gento kunegeko rukunga public participation abagambi abange achire bachi oguchimaga bago tabatu promise egentongo barimera na machekera makonga chikura twaka chikura bia twaitabosa kora ncho mweshimiwa tulimera mache kimanya gamigali abantu bagende banywa machama ya ona batati ngo borayo boito twachaka otoko bakore tofauti kile hiyo stori kwa kuchikosio ase constituency yeye na utara tu ikaanza twa sangamo twagamba ili tuigwana na inde tuyo no mwakonde twabora ninga ki amangana ali twakwanete ndwekera nite mangana iyo gose yaya ekera bakenya bagenderete gosegitwo gusumeke mete menga sense ya Kenya ni gobone serikali jiji county cyanyare chikobori na cyo chikorinda manani erinde korinda imdobiri bigo bitwetana ne kaukwana senzemo yeli nani ilia emborogo Samuel Nyangeso yo kabeire omo mease county ya Kisii samutuka maiga boni goromo director sensemeria nema ni garuro kobori okuna enjere yamo yo korinde mete nonyana manani no kogendera oseno gotia ko yabutora na kwenda gusumeke mete menge asorgongo rwa Gusii. Kaunti zetu zote za Kenya. Kaunti zetu zote za Kenya siebukane kuingilia mambo ya forest kama hizi kuanza kuweka miradi fulani ya maendeleo. Kwa sababu wakianza kukata miti kama hii sasa waseme wanataka kuweka institution mahali hapa ama waweke kitu fulani hapa ama wafanye miradi mingine ni kumaanisha hapa sasa miti yote karibu 5,000 imetoka na kutakuwa na janga kubwa hapa. Samuel Nyangeso ibo igotarire goikase Judensom yembrogo go sasa bana bali batabwatia baiboli bamenyete ni obana nyalega kobori aba Kenya anene mo Gusii go sira bana abo gotapapagwa go sigotapatiga maiga anekara kandebuna chidini njire chigo kana buna mbari go siro yonde kokogera ni dini ndago chiniga teberuna nere bya bantu bonsi bachamuna go sira bana abo inde banyore keri bakobeka nonyengeri bakoria wote wa Kisii wote hata sio wa Kisii madhehebu mbalimbali isiwe ya kwamba eti hiyo ni kanisa hiyo makao hayo makao ni ya wa 70 day. Hakuna mtoto wa 70 day wa yatima, hakuna wakati